turabashuje kandi tubaha ikaze muri ibiganiro byacu bitandukanye, tubagezaho ibiganiro bigiye bitandukanye, haba umutekano, ubukungu, diplomasi ndetse amakuru y'abasitari ndetse n'ayandi agiye atandukanye. Kuri uyu munsi rero tubaha ikaze mu kiganiro cyacu, aho tugiye kunyarukira hariya mu gihugu cya Ukraine, ahakomeje kubera intambara ikomeye hagati y'igihugu cy'Uburusiya ndetse na Ukraine. Kuri uyu munsi rero wari umunsi wa 431 w'imirwano kuva ino ntambara itangiye mu gihugu cya Ukraine, aho igihugu cya Uburusiya gikomeje kugaba ibitero bikomeye cyane ku gihugu cya Ukraine, aho nyuma yaho Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin agize uburakari bukomeye cyane bwatewe no kwangizwa kw'iki kiraro cyahuzaga Uburusiya ndetse na Crimea. Yatangaje ko agiye kwimura bikomeye ku gihugu cya Ukraine kandi ko agiye kugaragaza impinduka zikomeye cyane ku rugamba. Ibyo ntibyatinze, nta nubwo byafashe umwanya munini. Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ubu ngubu yamaze kongera imbaraga mu gisirikare hariya ku rugamba muri Ukraine, aho barimo baragenda batera misile nyinshi cyane mu gihugu cya Ukraine, aho ibikorwa remezo byamaze kwangizwa muri iki gihugu cya Ukraine, harimo imiturirwa itandukanye iri kugenda isenyuka umunsi ku wundi ubutitsa. Izi misile zigenda ziterwa n'Abarusiya n'ingabo z'Abarusiya zamaze gutera ikibazo gikomeye cyane mu gihugu cya Ukraine, aho ibikorwa remezo byinshi birimo biragenda byangirika. Nk'ubu ngubu ni ikibazo gikomeye cyane kubona amashanyarazi muri iki gihugu cya Ukraine, aho ingomero z'amashanyarazi nyinshi zamaze gusenywa n'izi misile z'Abarusiya. Uburusiya bwagaragaje impinduka nyinshi cyane ku rugamba, aho ingabo z'Abarusiya zongereye ibitero byagabwaga muri iki gihugu cya Ukraine, ndetse Vladimir Zelensky, perezida w'igihugu cya Ukraine, akaba yamaze nawe guterwa ubwoba n'ibi bitero, aho yahiye ubwoba bukomeye cyane kubera igitutu arimo arotswa na perezida w'Uburusiya Vladimir Zelensky. Kugeza ubu ngubu kuri uno wa kabiri ku munsi wa 230 w'urugamba, perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky yahamagaye perezida wa Amerika Joe Biden amusaba ubufasha mu bijyanye na gisirikare ndetse n'ubufasha ku ndege zirwanira mu kirere z'intambara, kugira ngo abashe kuba yabasha guhangana n'ingabo z'Abarusiya, kuko ingabo za Ukraine zamaze gucika intege cyane bikomeye kubera ko Uburusiya bubarusha imbaraga ndetse n'ibitwaro bikomeye cyane ndetse n'indege z'intambara. Perezida Vladimir Zelensky akaba ari gusaba Joe Biden inkunga y'indege z'intambara zirwanira mu kirere kugira ngo abashe gusubizayo ibi bitero by'Abarusiya, ndetse akaba Perezida Volodymyr Zelensky yatumije inama y'ibihugu 7 bikomeye mu isi byateye imbere mu bijyanye n'inganda ndetse na gisirikare, abasaba ubufasha bukomeye bwo kumufasha bakamuha indege z'intambara zirwanira mu kirere ndetse n'abasirikare, kugira ngo abashe kwikiza umwanzi ari we Vladimir Putin w'igihugu cy'Uburusiya, kubera ko ubu ngubu urugamba rwamaze guhindura isura muri iki gihugu cya Ukraine. Si ibyo gusa kandi kuri uyu munsi waranzwe n'imyigaragambyo ikomeye mu gihugu cya Ukraine, aho abaturage b'abanya Ukraine bazengurutse mu mihanda bafite idarapo rya Ukraine, bagenda bavuga ngo twamaganye Vladimir Putin n'ibitero bye muri iki gihugu cyacu cya Ukraine. Ntabwo dushaka iri hohoterwa ukundi, aho uyu munsi waranzwe n'iyi myigaragambyo itandukanye mu mijyi igiye itandukanye y'igihugu cya Ukraine. Ndetse kandi umuryango ushinzwe
byo gutabarana ari wo NATO, ukaba wakomeje kwihanangiriza cyane igihugu cy'Uburusiya kiyobowe na Vladimir Putin, ubabwira ko ibikorwa barimo baragenda bakora ari ibyo bitero bagenda batera muri Ukraine bizabagiraho ingaruka zikomeye cyane, ko bazicuza kubera ko gazi, peteroli ndetse n'amavuta yaturukaga muri iki gihugu cy'Uburusiya byose bitazongera kuboneka ku isoko mpuzamahanga. Ariko nanone ukibaza, ese birashoboka ko ibi byose NATO irimo igenda ivuga ndetse n'iyi miryango ikomeye n'ibihugu bikomeye mu isi, mbese birashoboka kugerwaho? Igihugu cy'Uburusiya nicyo gikomeye cyane mu guproducinga peteroli ndetse na oil nyinshi mu isi, bikaba rero ari ikibazo gikomeye kuba iyi peteroli ndetse n'amavuta byaturukaga mu Burusiya biramutse bibuze ku isi. Ukibaza se ubuzima bwagenda gute, ko 1/2 cy'isi peteroli bakoresha ndetse n'amavuta byose bituruka mu gihugu cy'Uburusiya? Ese byagenda bite ko iyindi hari mu bindi bihugu bisigaye itahaza isi yose, iyi ngiyi ituruka mu Burusiya iramutse ibuze? Ariko kandi nanone tugarutse ku gukoresha intwaro za kirimbuzi arizo nucleaire, Vladimir Putin agenda avuga ko yiteguye gukoresha intwaro za kirimbuzi ku rugamba ruri kubera mu gihugu cya Ukraine. Ukibaza, ese azazikoresha? Turebye iby'abahanga batandukanye, impuguke zitandukanye mu isi zivuga, baravuga ko Perezida Vladimir Putin ari iterabwoba ari gukoresha, atazigera akoresha izi ntwaro ukundi. Ariko nanone ugasanga ni ikibazo gikomeye, kuko Vladimir Putin yarakaye bikomeye cyane, ashaka kwihanangiriza Ukraine ndetse n'ibihugu bikomeye by'Uburayi byitwa ko bifata imyanzuro ya nyuma biyifatira isi. Ugasanga rero ni ibintu bikomeye kandi bihabanye cyane, ugasanga Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya uru rugamba ni urugamba yateguye cyane, aho yiteguye ko igihugu cyose cyamushotora muri bihugu bikomeye, haba Amerika ndetse Ubufaransa ndetse n'Ubwongereza, yakihimuraho bikomeye cyane. Abenshi bavuga ko yaba ariyo mpera y'isi, aho byaba bisatira intambara ya gatatu y'isi, aho benshi bavuga ko iyi ntambara ya gatatu y'isi iramutse ibaye nta cyasigara, hasigara amabuye yonyine, ndetse yemwe n'icyatsi kitasigara, kubera ibitwaro bya kirimbuzi bigiye bibitswe mu bubiko bukomeye mu bihugu bigiye bitandukanye by'isi. Nakagaruka nk'uko bisanzwe, ibiganiro bitandukanye mubitegurirwa kandi mukabigezwaho nanjye Isidore Kubwimana.